Our Honorable Chief Executive Member Karbi Anglong Autonomous Council Difu to come over the dais and deliver his valuable speech. Thank you. Karlitang Mikil Hills District Council Aprangsi ACM first Chief Executive Members Khorsing Terang Karlitang Khorsing Terang Indeng Thokera Thom Lasso Kachikemo Katalonong Nilitumwang Rapet Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Honorable Chairman Horen Singh Biakahai 20 nong Boythalangso Honorable MLA Dr. Mamsing Nong Biakahai Lapen Nangatong Nun XCM Abarima CM Abarima MLA Abarima Parliamentary Secretary Bidasing Ingleng Akahai Pen Danglok Nilong Kamklem Nangklem Nun Rapet Karbi Anglong Autonomous Council Autonomous Council MEC Kedoan Principal Secretary Secretary Joint Secretary Deputy Secretary Lapen Pini Lasso Kachiki Molong Tanga Cetong Dun Sarpi Sarpu Riso Jan Kibi Kiti Lapen Press Media Tum Aprangsi Nili Karbi Anglong Autonomous Council Penang Itu Ampan Suri Surya Kaldom Pajirilo Kaldom Alangli Panel Tum Ciki Mo Nangi Moeta Maili Tum Kejengsi Lam Kejaipon MLA Kahai Mata Than Lo Karbi Anglong Pen Galangli MLC Gali MLA Sigi Mancing Banglo 1939 Hola hello 1939 na ningkan Sialangli MLA Karbi Anglong Autonomous Karbi Anglong Angbong Pen Kimancing Bang Pulo Alangli no Eletum District Council na Pelong Pen Kacedan Samson Singh Independent Alangli Cedan lo Laban 1950 aningkan 51 aningkan itu District Council Longdet Penafi 1952 pen ke Alangli Kecengsi Karbi Anglong Chief Executive Member Kemana Bang Pulo Lasi Alangli Panitum Cikemo Meti One Lasi Alangli Siningang Song Rengdok Rengni Akhar Jong Rengdok Rengni Kedopen Kedower Jiapam Nili Ana Mahir Jume Hang Pilo Lapen Adona Lapen Cenglok Kacara Abduna Bang Pubang Pieto Manandame Nili Ana Mahir Jume Hang Pilo Lasilitum Mohedelitum MLA Kahai Mata Than Loilitum Elitum Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Kahai Mata Than Lo Elitum Arak Cehang Bom Nanggi Elitum MUU Cetok Lo Siap Movement Onang Dolo 30 Department Long Lo Moheta Than Lo MOS Elitum Cetok Lo Memorandum of Settlement Lata Melitum Power Bank Nang Bat Bom Lo Lasin Non Dami Elitum Kehang Vega Bang Elitum Hemprek Mehla State Reorganization Ahud Jituni Bharat Kachari Arora Long Ke Tok Da 1971 aningkan Article 244A Kalau so hemprek bang elitum hemprek long letik elitum hang bom nangji hemprek long letik elitum song bom nangji Khorsing Samson amang gaheman elitum papleng leg nangji lapen elitum khai thorom jipu pepi nangji party jipu pepi nangji elitum jito kemang 86 amo mera sonel tum repeat anelo
Don rap cedam long le cebang long le pen ceng lok. Kaco boykot pen ceng lok. Hemrit kacipri pen ceng lok. Apran ke dam nangan da dolo. Lasile to babang ke non ki thulmio we pen ceng lok. Sarpi sarpu. Riso jang celang pet penile to. Hala hemprek da mile to hang bom nang ji. Hemprek long le ako sida mile to. Development akam da claim bom nang ji. Hemprek long le ako da mile to. Non ki thulmio we tom bhan. Orang awal saya tameli tum pipon bom nai. Hemprek long le ko tameli tum 10,430 full square kilometer. Ini tum long le do. Cet tameli tum nohok tameli pe pemdak pon long le pe pon long le dah tum klaim pon bom nai don mang le tum. Lasi ning sigat pasi non me Nagaland tameli tum. Atumi ben pini le tum. Ahoy nange tiji apal naga tum wanglo. Selahai tameli tum. Karbelo ton mas council pen. Nili colleagues tum benching wise ini tum claim patir pipono. Laben pini da claim om la. Laben ko ni tum lang kajan na claim na. Lapu da non la soche klobat December ang bong siola tame. Ini tum phana parlo along le jitu ne na kachera la kai tum claim vek pokar bela ton mas council pen. Lasi don male tum ile tum kar benglong monsam don angji. Ile tum arache fight bom nangji. Nala tum chini lo. Nona son akapre country Mauritius ason hoda bangke 2010 square kilometer में होदा के country Singapore के 719.9 square kilometer में होदा के country लापेन के akapre adim ta BP peak lasinon ile tum Goa ta mele tum bangke ile tum mena bilang West Karbi Anglong mena bilang होदा के 3,702 square kilometer में population 3 lakh laga Sikkim ta mele tum men bilang Lamen Sikkim population 6 lakh selitum si abisi lakh. Sida bangke state si kelong. Selitum tames autonomous state long lette ke letum che songbom nangi. Ile tum jite Bharat kachariya long ke top da. Jito ni ke constitution long ke top da. Hola so teng mejen tum kache hang ka implement chot dangi don mang letum. Lasi nili ningge welo, lasi pini karlitang, crossing terang, Indian chokera ke chok, Karbi Anglong arat ke doara phan, nili Alang itu mani le tuning ria bangkala puhino border isu pen chenglok development akam pen chenglok orang awal saya ki PG non ki thulmia we pen chenglok hemprek akam ki claim bom pen chenglok kado eta ning si pen cerap ceto po pusi ning desi kado eta suri kadam pajur sini lam thing